duciye bugufi imbere yawe uhimbazwe yuko ugira neza. Shimwe ko turaye turi guzina ryawe, shimwe ko turi mu kibanza cyiza cyo kumva Imana no gutekereza Imana. Turagushimiye kubw'iki gitondo kitagira akagero, turagushimiye kubw'igitondo cyiza cy'umugisha cyo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mwami data ugaragara mu isi, Mwami Yesu watsinze urupfu na kuzimu, ubu turabatsinze kubwawe Yesu Kristo. Turagushimiye, ushimwe ushigwe hejuru, singizwe iteka, reka ijuru rigumize ryuguruke mu mitima y'abantu. Abantu Mwami data nyiribiye bashe kumva Imana no gukorera Imana. Sandi kubw'uyu mwanya mwiza dukomeje kuronka wo kumva ijambo ryawe, tuvuye kumva ijambo ryawe twongeye irindi, izina ryawe rihabwe icubahiro Yesu. Shimwe ni mu izina rya Kristo Yesu senga twese iteka ryose. Amen. 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 Turamboreza Biblia zacu, Tuzifungue Biblia zetu dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa mbere, katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza igice cya kabiri, sura 2, turahera ku murongo wa 16. Kuanzia mstari wake wa 16. Niwo wanyumuheka, ndio mstari wake wa mwisho kabisa muri ico gice cya kabiri, katika lango hilo la pili. Biblia iravuga ngo mbese ninde wigeze kumenya ico Uwiteka atekereza ngo akimwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Amen. Nasoma kwa Kiswahili. Kiswahili mugira. Soma. Tusome. Babareba mu Kiswahili, tusome, ongere dusome kandi mu Efeso. Tutasoma pia kwa Efeso, wa Filipi igice cya kabiri kandi umurongo wa 7. Mstari wa sura 2 mstari wake wa 7. Wa 5. Mstari wa 5. Umurongo wa 5 gusa. Biravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Tusome neno la Mungu wa Filipi sura 2 mstari wake wa 16. Mukisha aba Filipi ni 5 2:5. Abakorinto ba mbere ni 16. Neno la Mungu linasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Amen. Amen. Wakorinto mbere. Wakorinto wa kwanza igice cya kabiri, sura 2 umurongo wa 16. Mstari wake wa 16. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe, lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Amen. Amen. Go kurangiza kubw'impamvu zigi dufite ijambo ry'umwaka, ndasoma mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 3. Itasoma kwa waraka wa Efeso sura ya kwanza mstari wake wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose yo mu ijuru, kuko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Amen. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Amen. Amen. Nakiri jambo jema. Pokea neno la Mungu. Turarishimira Imana. Tunashukuru Mungu. Ariko muzoza musubiza. Nakiri jambo jema. Pokea neno la Mungu. Turarishimira Imana. Uwa wanajibu, tunashukuru kwa Mungu. Ndashima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo.
namshukuru mfalme wetu Yesu Kristo waduhaye iki gitondo cyiza, ambaye ametupea asubuhi njema. gitondo cyo kuzuka ko mwami, Ni asubuhi ya ufufuo wa Kristo. gitondo cyiza cha mapambazuko kwa Wakristo. Ni asubuhi njema ambayo ni ya mapambazuko kwa Wakristo. Imana yabikoze ihabwe cyubahiro. Mungu ametenda hayo, atukuzwe. Shima Imana yatuzukije twese, si kubwacu ni kubw'imbaraga. Namshukuru Mungu ambaye ametufanya tuamke sisi yote, si kwa sababu yetu, ni kwa sababu ya Mungu. Kandi kaduhesha kuba mu materaniro. Imana Tena ishimwe, ikatuneemesha kukaa kwa ushirika wake. Asifiwe. Kindi kandi ndashima Imana yamboneye uburyo n'umwanya bwo kuza Junction. Nashukuru Mungu ambaye amenipea nafasi ya kukuja Junction. Kuko na mwabisabye ndavyemera. Kama mlivyoomba nikakubali. Gusa muza musaba ariko tumuza mushima. Mnashukuru. Ndi muza mushima. Mnaomba lakini hamshukuru. Ndaza kuyabwira ukuntu mutaza mushima. Nitakuja kuambia venye hamshukuru. Uko muza musaba bingana. Venye mnaomba ama venye kiasi kile mkiomba, siko muza mushima bingana. Si eti mnashukuru vile. Ndashima Imana muzukuri bya nabigize umutwaro, nsenga Imana ngo Mana uzomfashe. Yani nimejihisi ni mzigo kwangu, nikasema Mungu unisaidie. Mugihe cyose nzoba ndi muri Kenya, nafasi zote nikiwa hapa Kenya, nzabashe kuboneka buri kwezi hano Junction. Niweze kupatikana kila mwezi mara moja hapa Junction. Kwezi ndikugashire, mwezi usiishe ntaragera hano kama sijafika. Hanyuma ku kwezi kubamwo yakazi kenshi. Mwezi huu una kazi mingi. Shetani ni wa mbere. Iyo abonye wemeye ikintu, Shetani ni wa kwanza kupiganisha akiona umekubali jambo. Amakigwanyiriza hasi no. Yani anakupiga vita sana. Na mangira shughuli nyinshi sana. Nikawa na shughuli mingi sana. Mbona ukwezi kugiye kurangira ndageze. Nikaona mwezi unataka kuisha kama sijafika hapa. Ninginga Imana. Nikamsihi Mungu. Imana imbonera uyu mwanya gusa wa avamiti. Mungu akanipea nafasi hii ya asubuhi. Gusa ndaba hano mu gitondo. Nitashiriki nanyi asubuhi. Ndashima Imana yabikoze ihabwe cyubahiro. Nitashukuru Mungu ambaye ametenda hayo, atukuzwe. Ubitiyemo na yandi mezi ari imbere bizacyamwe neza. Ya kwamba haya yamewezekana, hata na miezi mingine itawezekana. Iki kintu ngishima Imana ihimba. Nashukuru Mungu asifiwe. Kandi numva ko gisetinzwe mu mugongo no mu bwenge mu maraso. Mimi najihisi kimekuwa kwa laini mzuri, kwa hekima zangu, kwa nia zangu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Chomba mvugira ngo mwe mwarabisaza habi. Amekuja hapa, atumwe n'Imana. Alikuwa ametumwa na Mungu. Hanyuma iri torero naryo, kanisa hili, yongera kumusaba ubugira kabiri. Likamuomba mara mbili. Imana yaramutanze. Mungu alimtoa. Hanyuma namwe murasaba muramusaba. Nanyi mkamuomba. Aomba bugira ngo uko muzamusaba siko muzamushima. Nikiwaambia venye mnaomba hamshukuru kama vile. Nigeze kugira mbona abagabo baraje biri kanisa. Nilikaa nikaona wazee wa kanisa wakakuja. Wakafika kwa nyumba. Ansangi muhira. Wakanipata kwa nyumba. Arambwira ngo turagukene. Wakaniambia tunataka kuona. Nuko mungeneki ngo barakene revera. Revera timumugira. Ngo bamushaka ngo. Wakasema wanataka kasisi. Wakasema si mnashiriki na yeye kila siku. Wakasema tunataka ashiriki nasi. Ngo ndamona ico mwonsaba ngifite sinoreka kugita. Kile mnaweza niomba nikiwa nacho siwezi kataa kukiwapea. Ico muzosaba mukabona ntagikoze nico ndashoboye. Kile mtaniomba mnaona sifanyi ni venye siwezi. Muonye ndabishoboye neza. Ni wowe. Nikawauliza nyinyi mnaona ninaweza kumwambia Reverend. Nikamwambia Reverend. Baramubwiye ariko Reverend azavita. Tulimwambia lakini hajali. Sawa. Ubwo mubivuze ndazobikora gutyo. Nikamwambia kama mmesema nitatenda. Ndabikora uko babinsabye. Nikatenda yale wameomba. Tibaragaruka pfi. Hawajarudi. Ubu munsi narivuze hano. Kwanza ile siku nilisema hapa. Narivuze mu mwaka ushize. Niliongea hivyo mwaka umeisha. Siko. Si mwaka ushize naje kumubaye sana. Hanyuma inzira tinda kuboneka. Nyumba ikakaa kupatikana. Ngo iboneke arimuka. Ilipopatikana akahama. Bagabo habe no kwandika basi ngo babe bateguje babe bavuze ati mushumba warakoze bijya twasaze twarabibonye. Hata kuandika hawajaandika. Hata kidogo. Hata kidogo. Ariko pastor
ubwenge bwiwe ashije kugira kujana mbonye. Kwa sababu ya hekima ya mchungaji pia na yeye ameanza kushukuru akiniona. Ndashima Imana ko Revera ari hano. Nashukuru Mungu ya kwamba Imana yo mu ijuru ihabwe cyubahiro. Askofu ako hapa. Mungu wa mbinguni atukuzwe. Itorero rifite umwihariko. Kanisa hili liko na kiubinafsi utangaje. Kibinafsi ule sio wa kawaida. Mugira amateka atangaje muri nje. Yaani mko na historia kubwa ndani mwangu. Ndashima Imana izikora ibikomeye kuri Junction. Nashukuru Mungu atenda yale makuu katika kanisa hili. Abapastori bombi bari batuye hano. Mapasta hawa wote hawakuwa wanaishi hapa. Baje kutura hano kubwira ito. Wamekuja kuishi hapa kwa sababu ya kanisa. Lero ndashima Imana. Nawashukuru. Murabagatiye ku mutima wangu. Nyinyi ni wadhamana kwangu. Kandi ni mbere y'Imana. Tena mbele za Mungu. Mufite umwihariko. Yaani mko na kiubinafsi mbele za Mungu. Sema amen. Amen. Badasenze bataraye mu. Kama hawajaomba kukesha hapa. Tibabazi cyabazanya. Hawezi jua Imana yabikoze ihabwe cyubahiro. Umetenda hayo atukuzwe. Ubwabo kuba bari hano. Kwa sababu yao wakiwa hapa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Itorero Imana ishimwe. Kanisa Mungu asifiwe. Itorero Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Turaza gusubira tuganire mu nyuma. Tutakuja kuongea baadaye. Ndashima Imana kubw'ijambo ry'Imana tuvuye kumva. Nashukuru Mungu kwa neno la Mungu ambayo tumetoka kusikiza. Nashukuru kubwa bene data twasanye. Nashukuru kwa ndugu ambayo tumekuja nao. Abo tuvanye hariya. Wale tumetoka nao hapo. Imana ibahumugisha cyane. Mungu awabariki sana. Ni inshuti ndabakunda bose. Ni marafiki zangu na wapenda wote. Nabo bari mwiki kubw'ijambo ry'Imana. Wao pia wako mwiki kwa sababu ya neno la Mungu tu. Nao sio twari dutuye. Na si eti walikuwa wanaishi huko. Twagiyeyo kubw'umurimo. Tulienda huko kwa sababu ya kazi. Lakini cyatubungishi cyatujanye mwiki. Hakuna jambo lile lingine limefanya tuhame mwiki. Ni kubw'umurimo w'Imana. Kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ndashima rero ijambo ry'Imana nyamara avuye kutubwira. Nashukuru kwa neno la Mungu ambayo ametoka kutuambia. Ijambo kwirinda. Neno kujilinda. Ni imbuto y'umwuka. Ni tunda la roho. Niyo yanyuma iheka n'izihambira izindi. Hiyo ndiyo tunda la roho ya mwisho. Ya mbere itangira n'urukundo. Ya kwanza ni upendo. Iheka n'ukwirinda. Ya mwisho ni kujilinda. Izo mbuto zombi. Tunda hizo mbili. Izo zifata izindi. Hizo sasa ndizo tunda msingi. Umukristo neza. Mkristo vizuri. Wamaramaje gukurikira Yesu. Yaani ule amemaanisha kwa kumfuata Yesu. Nufite imbuto y'urukundo. Ni yule ako na karama ya upendo. Akagira n'imbuto yo kwirinda. Yule ako na karama ya kujilinda. Zo nizo zazitangira mbere mu mutima w'umuntu. Hizo ndio uanza kwa mtu. Nizo zazera mbere. Hizo ndio sasa zigenda zivuka. Zile zingine ukuja. Kwari 9 zose. Zile 9 zingine ukuja. Nukuvuga ngo zibiri nizo zazitangira mu mukristo. Hizi mbili ndio zinatokezea kwa Mkristo. Hanyuma izindi 7 zingine ni 7 zizazisanga umuntu yaramaramaje. Zinajileta mtu kama amesha koma. Yamaze kuamua kabisa. Mtu akishamaanisha. Yamaze neza guhamya neza ko abaye Mkristo. Mtu akishuhudia kwamba amekuwa Mkristo. Izindi 7 yaani 7 zile karama zizagwa nizi zombi. Huwa zinazaliwa kutoka kwa hizi mbili. Izi zombi nizo zitangira mu Mkristo. Hizi mbili ndio huanza kwa Mkristo. Iyo Mkristo atatakaje izi zombi. Mkristo akipoteza tunda hizi mbili. Ziri kononekara n'ivyoroshe. Hizi zingine zote zinaharibika. Zizashira nk'umwambaro. Zinaisha kama vazi. Zizazirangira nk'umwambaro. Zinaisha kama vazi. Iyo umuntu akirijwe. Mtu akiokoka. Imbuto ya mbere yera muri we. Tunda lake la kwanza kuota. Urukundo. Ni upendo. Azakunda Imana. Huwa anapenda Mungu. Akayikundisha imbaraga. Anaipenda kwa nguvu. Akayikundisha ubwenge. Akanaipenda kwa hekima. Akayikundisha ubugingo. Anaipenda kwa nafsi. Akayikundisha imbaraga ze zote. Anaipenda kwa nguvu zake zote. Kuwango unurukundo ruzarumwizura. Yaani upendo anajawa upendo. Uwo muntu abafashe inzira nziza yo kugera ku Bwana. Huyo mtu amechukua njia njema ya kufika kwa Mungu. Icya
kabiri, jambo la pili, azaremekamo imbuto yo kwirinda. huwa anazaa matunda ya kujilinda. Imbuto yo kwirinda, yani tunda la kujilinda, igirira umumaro umukirisitu imimaro ibiri. ina dhamana mbili kwa Mkristo. Umumaro wa mbere igirira umukirisitu, dhamana ya kwanza ile, ngo azayimenya, anajijua, anajitambua. mtu yimenye, mtu akijitambua azamenya n'abandi, anajua hata wengine. kandi umuntu yimenye, mtu akijitambua azamenya n'Imana, huwa anatambua Mungu. cyo gituma umwanditsi yanditse, ndio maana mwandishi alisema, aravuga ngo muri Imana yacu, akasema ni Mungu wetu, natwe turi ubwoko bwawe, nasi ni taifa lako. turi ubwoko bwawe Mana, sisi ni taifa la Mungu, nawe uri Imana yacu, nawe pia ni Mungu wetu. sema amina. Amen. Tawubasha kuvuga ngo n'ubwoko bw'Imana, hakuna yule anaweza sema ni taifa la Mungu atarimenye, kama hajajitambua. tibibaho, haiwezekani. iyo umuntu atizi, mtu kama hajajitambua, iyo umuntu atizi neza, mtu kama hajajitambua vizuri, azayitiranya, huwa anajiita mtu mwingine, azayigereranya, huwa anajiita mtu mwingine, anajifananisha, azayifotokopesha, yani yeye anajifananisha, azahinduka undi, yeye ubadilika mtu mwingine. ariko iyo umuntu yiyizi neza, mtu akijitambua vizuri, azayirinda, anajilinda, azayirinda kudatambuka we, yani anajilinda kugira ngo ndatambuke ngo areke kuba we, yani asipite kiasi chake. icya kabiri, jambo la pili, kwirinda kuza gukora, kujilinda, ambacho ni maana ya kujilinda, kuza guhesha guhagarara muri personality ya umwanya wawe, inakufaa usimame kwa misingi yako, mu nshingano zawe, yani kwa jukumu lako. kwirinda, kujilinda niko kuza guhesha umukristo guhagarara mu nshingano, ndio inampasa Mkristo asimame kwa jukumu lake. cyananiye Adamu na Eva, kile kiwamewashinda Adamu na Eva, batakaje, wamepoteza, bariyobewe, wamekosa kujitambua. cyo ni icyambere, uburyo biyobewe, venye wamekosa kujitambua, nukuntu Satani yaje arababwira, shetani alija akawambia, arababwira ngo nimurya imbuto, mkila tunda hili muzosa n'Imana, mutafanana na Mungu. Imana yabahishe, yani kila Mungu alikuwa amewaficha muri iyi mbuto, ndani ya tunda lile, nuko idashaka ko musa, ndio maana haitaki mfanane. kandi bari bafite ijambo bayobewe, na kuna neno walikuwa wamekosa kujua. Imana ishakure mu mwana w'umuntu, Mungu akiumba mwanadamu, yaravuze ngo ndarema umuntu mu shusho, alisema nitaumba mtu kwa umbo langu, kwa mfano wangu, ndarema umuntu, nitaumba mtu afanane nami. bananirwa gusubiza Satani, wakashindwa kumjibu Shetani kubera ko batiyizi, kwa sababu hawakujitambua, bananirwa kwirinda, wakakosa kujilinda. iyo baba kwimenya, wangejitambua, baba baramubwiye ngo, wangemwambia urabeshe, wewe ni muongo. Imana iturema, Mungu alipotuumba yaturemye gusa nayo, alituumba kwa mfano wake, turasa n'Imana, sisi tunafanana na Mungu, tudusubira gushaka gusa n'Imana, hatutaki tena kufanana na Mungu. Imana yaraturemye mu shusho yayo, tena Mungu alituumba kwa twebwe mfano wake, shusho y'Imana, sisi ni umbo lake. ngako akatumye Adamu na Eva batakaza. Hayo ndio alifanya Adamu na Eva wakose kumheshimu Mungu. Iyo umuntu atizi tazayirinda, mtu akikosa kujitambua hawezi kujijua, haiwezekani. Iyo umuntu yisi, mtu akijitambua aririnda, anajilinda. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Kwirinda, kujilinda, kujilinda nukwimenya, ni kujitambua no kumenya inshingano zawe, na kujua yani kazi yako, kumenya aho ukorera, ni kujua jukumu lako. Pastor akamenya ko ari pastor, pastor anajua kwamba ni pastor, akirinda nk'umupastor, anajilinda kama pastor. Umushemasi akamenya ko ari umushemasi, shemasi anajilinda kama shemasi, akirinda nk'umushemasi, anajilinda kama mshemasi. Umugabo akamenya ko ari umugabo, mzee anajilinda kama mzee. Umukristo akirinda nk'umugabo w'umukristo, Mkristo anajilinda kama mzee w'umukristo, akirinda nk'umugore w'umukristo, Mkristo anajilinda kama Mkristo, Mkristo akirinda msichana Mkristo anajilinda kama Mkristo. Kama ni umukobwa, nasema mimi ni bikira, umukobwa bwanje katika usichana wangu unyambura, hakuna ile ataondoa. Yewe ndi umukobwa, mimi ni msichana, si ndi umugore, mimi si mama, yewe ndi umukobwa, mimi ni msichana. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Wakwirinda gututiza, unaweza jilinda
Unajuaje kama hujijui? Ibibaho. Haiwezekani. Ibikunda. Haiwezekani. Ibikunda. Haiwezekani. Rero kwirinda iyo kudahari. Kama kumekosekana kujilinda, Satani azaza kukubwira ugomba kubaho. Shetani anakuja kukuita majina yake. Azaza kukubwira ugomba kubaho. Yaani anakuja kukuambia wewe ni nani. Akaza kukubwira uwashaka. Anakuja kukufananisha vile anataka. Ngugu buriganya bwiwe rero. Hiyo sasa ni ujanja mbaya wa shetani. Uwa Satani nuko Satani akukira uko ashaka. Kuwa mtu wa shetani ni kuwa umekuwa venye shetani anataka. Satani. Jana niliwaambia shetani kutukura mu Mana. Inatuondoa kwa Mungu. Kutukura mu Mana kwiwe. Kutuondoa kwa Mungu kwake. Tazatubwira ibinyoma. Hata tuambia uongo. Azatubwira ibifatika mu bwenge bwa kamere. Atatuambia yale ambayo yanaonekana katika hekima za umbile. Muri kamere. Katika umbile azakubwira logique. Atakwambia ukweli. Azakubwira ibifatika mu bwenge. Atakwambia yale ya kuonekana katika kimwili. Ntabwo azabazanira ibitumvikana mu bwenge. Hata kuletea mambo ambayo sio ya ukweli katika kimwili. Ariko lakini umukristo burya azamwirinda. Mkristo venye anajilinda nije yabayuzuye ijambo ry'Imana. Ni venye akiwa amejawa na neno la Mungu. Akamuzanira iryo jambo mu bwenge. Analeta neno la Mungu kwa hekima. Na wakaritransfera mu ijambo ry'Imana. Na yeye analituma kwa neno la Mungu. Bitahura. Kama haija kuwa sawa. Akamupinga. Anampinga. Anampinga. Kuko shetani ntagira ijambo ry'Imana. Kwa sababu shetani hana neno la Mungu. Ariko abakristo bagira ijambo ry'Imana. Lakini wakristo wana neno la Mungu. Aho tuba turihakanira ibya Satani, tuba tubihakanira mu ijambo. Mahali tunakana kazi ya shetani ni kwa neno la Mungu. Nubwo biba bifatika. Hata kama yanaonekana. Ndabwira ngo Satani azashaka ngo adutegeke, yazashaka ngo ategeke Imana, ategeke Yesu. Nategeka Yesu, Yesu akamwumvira. Nuko azaba amutanye. Alikuwa anataka aamuru Yesu alafu amutenganishe na Mungu. Nuko Satani azaturiga. Ni hivyo shetani huwa mjanja kwetu, anatuibia. Bamucoye nabi. Walimu abantu bavyishe nabazanye ubutumwa bacora Satani bakamucora amahembe. Watu walileta injili wakaleta shetani wakamwandika vibaya, wakamchora vibaya. Bacora Satani. Wakaandika shetani. Bamugira ikintu kibi, ishusho mbi. Wakamletea umbo mbaya. Ni kinyoma. Ni uongo. Kinyoma. Ni uongo. Shetani yule azayoroheje mu ijambo ryiza ry'urukundo. Huwa anakuja akiwa rahisi kwa neno njema la upendo. Uja kukwambura akwereka urukundo. Yule akitaka sasa kukunyang'anya mali yako anakuonyesha upendo. Akwereka ko uri inshuti. Anakuonyesha kwamba wewe ni rafiki. Akwereka ko agufasha. Anakuonyesha kwamba anakusaidia. Sinzi ni mukabi neza ninde banyaze bajana bajana ni nyazo. Ni nyazo. Nyazo. Buja wahuye na shetani. Vile ulipatana na shetani. None kuja arafuta mahembe. Alikuwa na pembe. Nyazo, nyazo anatubwira. Hebu atuambie. Kuja arafuta mahembe. La. Nyazo anafuta mahembe. Nyazo wavuye ku muhanda karenga muzo. Yeye alitoka kwa barabara akakuja hadi kwa nyumba. Shetani nigeze kuhura nawe Burundi. Na mimi nilipatana nao Burundi. Kuja anyereka ngo murangire ngo handu aje gufata ifaranga kuri banki. Akaniambia nimuonyeshe mahali ataenda kuchukua pesa kwa banki. Ngo kandi turagabana. Na tena tutagawana. Mamare sinzi anshira ubwenge bwinshi. Akanionyesha hekima zilizo mingi. Ubwenge bwinshi nari mfite telefone. Akanionyesha ujanja, nilikuwa na simu. Mamare ambwira. Akaniambia, ngo wewe genda. Wewe enda. Wewe uzifate ngwereke ko wewe ni wewe uzifate. Wewe ndio utachukua pesa hiyo. Akira. Chukua. Ambeza sheki. Akanipea yani karatasi hiyo ya pesa. Ili fake. Yani ni fake. Ndasigara hano ku ikanisa ya EPGR. EPGR mnabibona hangi Bujumbura. Mnajua mahali EPGR iko Bujumbura? Twahure neza ajya ku ikanisa ryo kwa David. Yani tulipatana mahali kanisa likuwa. Kuri Vivan. Kwa kanisa la Revival. Tumaga turaganira turazamuka turinjira neza kuri EPGR. Tukaenda kabisa tukiongea tukafika kanisa la EPGR.
Wakanikatisha, walikuwa wawili. Barandezona neza. Wakanifikiri, wakaniambia yale wanafikiri. Amara arambwira ngo ini sheki. Wakaniambia hii ni sheki y'ibihumbi magana ya pesa mingi. None wewe, kwa hiyo wewe kikwereka ko twe tukwizeye, ile itakuonyesha sisi tunakuamini. Akira cheke genduje gufata izo faranga. Enda ukachukue pesa hiyo. Twebwe tuve mu cyaro ndavyo tuzi. Sisi tumetoka yani ushago, hatujui chochote. Hanyuma alafu uradusangana, utatupata hapa hapa, udusigaye gusa telefone, wowe uzoziduhamagara. Yani utuachie simu, utakuwa unatupigia. Ne telefone zikawe dufite. Hakukuwa na simu. Ariko wowe uzoziduhamagaza yawe augera umuntu wese uraduhamagara ukubone bara. Yani mahali utafika kokote utatupigia na simu yako. Ngiyi telefone. Nikachukua simu, nikampea simu. Ndabaye telefone. Nikawapea simu. Na manirukana ya sheki. Nikakimbia kwa sheki, kwa bank, no town, no kuri bank. Na nikafika kwa bank. Ndatonze. Nikaenda kwa laini. Ondonde ngere kuri kishi. Nilipofika mahali pale, ndabasingirira. Nikawaonyesha. Barareze. Wakaangalia. Ngo wewe uriki. Wakaniambia wewe ni nini? Uraba wati biniriki. Hii ni nini? Hiyo ni sheki. Hiyo ni sheki. Hii ni sheki. Hiyo ni cheki. Ya nani? Nije gufata faranga, nije gufatira abandi faranga bari hari. Nimekuja kuchukua pesa, watu wako pale. Baranseka cha. Wakanichekelea sana. Ambwira ngo iki ni kiwani, ibi ni bakubesha. Wakasema wamekudanganya, hii sio original. Ndasohotse. Nikatoka. Ndagiye ganyiruka ngo ngiye kureba abandi kuri EPG. Nikaenda kuangalia mahali walikuwa nimewaacha. Ushige kuri EPG. Nilipofika nikapata wameenda kitambo. Hakuna mtu. Ugeza none telefone yaragi. Kufika leo simu sijajua iko wapi. Muo shetani. Huyo ni shetani. Muo shetani. Huyo ni shetani. Shetani ndama hembagira. Hana pembe shetani yule. Tani sura mbi muzohura nawe. Hamtapatana akiwa umbo mbaya. Oyai. La. Oyai. La. Ntabwo sio hivyo. Mwogira mahembe twese twomuhunga ninga umuntu azayihunga. Angekuwa na pembe sisi wote tungemkimbia. Tawe yobonye mwisi. Angepata mtu yoyote. Ariko shetani. Lakini shetani ni mu bitekerezo. Ni katika fikra. Ni mu bwenge. Ni katika hekima. Kuriya mwene data yawe na shetani. Yule alipatana na shetani. Ija ni shetani wahuye nayo neza. Ile ulipatana nayo ni shetani. Ili mkristo, ukiwa Mkristo, wizi neza, ambao umejilinda vizuri, usimubwira ngo ushindwe, unamwambia ushindwe. Nakuzi, mimi nimekujua, ni Mkristo, mimi ni Mkristo, ndahagijwe, mimi nimetosheleka nawe Yesu, na Yesu tunyongerere, usiniongezee, tutuburire, usiniongezee hata kidogo. Mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kutirinda. Kutojilinda. Nugutaka. Ni kupoteza. Ivy'agaciro. Yale ya dhamana. Ivy'agaciro. Ile ya dhamana. Satani. Shetani. Azacha hatu. Anapita bahali. Hatariho kwirinda. Mahali hakuna kujilinda. Sema amen. Amen. Mani shimwe cyane kubwa mwene data. Mungu asifiwe sana kwa ndugu. Alivuzeho iwacu nama twariganiriye na Pastor Kazungu. Aliongea siku moja huko kwetu, tukaongea pamoja na Pastor Kazungu. Namubwira ngo Rachel karahishurirwa mu ijambo ry'Imana. Nikamwambia Rachel anafunuliwa katika neno la Mungu. Yumvise neza. Alisikiza vizuri. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Somya ya magambo ngiye kurangiriza. Ninataka kutapatisha kwa maneno haya. Vite teme y'umwaka. Tuko sasa na kiini cha mwaka huu. Ni teme nziza cyane. Yaani ni kiini cha maneno sema. Ubwo banagise nuko tubimanika bikamanikwa nyine. Yaani ni venye tunayaweka pale yanakuwa tu pale. Kuko nituza biriya byose tumaze gucamo hariya iriya myaka kwa ari 3. Hiyo miaka ikiwa 3 imanitse mu kanisa. Ikiwa imehangiwa pale kwa kanisa. Iyo tubabo kubyumva neza. Tungekuwa watu wa kuyasikiza vizuri. Wadufite aho tuvuye dufite n'ahandi. Tungekuwa mahali tumetoka na mahali tumefika.
iriya sivyo kumanika gusa ngo tupfe kuvuga gusa. Yale si ya kuhangiwa pale tuendelee kuongea tu. Ahubwo ni ijambo Imana ibituzaniye n'ubuhanuzi Imana ibiduhanuriye kugira ngo tubusingire. Ile ni unabii Mungu ametuambia ili tuweze kuyachukua. Imana izivuga, Mungu ongea, iyo utemeye ngo wumve, kama hujatii na usikize, isabiguma ku ruhande kugeza umunsi bizagenda. yani inabaki kando nawe ili ile siku ya kuondoka kwake. Uvanga mwaka wo guhinduka, wa kubadilika, tugahindura abandi na kubadilisha wengineo. uwo mwaka wa 2020 Hiyo ilikuwa na mwaka wa 2020 wabaye iruhande rwacu, ilikuwa kando yetu. hari hariho transformation ikomeye, Kulikuwa ubadiliko hari kubwa, hariho forma iduforma, ilikuwa sasa hari kutubadilisha, ruganda ruducura. ilikuwa sasa ni industry ya kutumba. Ariko utarabyakiriye, Yule hakupokea, uriya mwaka waragiye nduzogaruka. mwaka huyo umeenda, hautarudi. Nukuvuga ngo hari hariho transformation. Ni kusema pale kulikuwa kubadilishwa. Iyo hari uruganda, Kukiwa industry, ibyo basaba forma, kuna kila kitu wanabadilisha, ikintu kikavamo gikwiye, yani kitu kinatoka kikiwa kiko sawa, kuna kila kingine kinaharibika, bigafira aho ngaho ugasanga na madeshe, unapata kiko hapo kimeharibika. Umwaka wa 2020, Mwaka wa 2020 twari mu ruganda nk'itorero rya Kristo, tulikuwa katika industry kama kanisa la Kristo. babaye zahabu, Kuna wale wametokezea wakiwa dhahabu, abandi babaye amadeshi, kuna wengine wamekuwa kitu cha kutupiliwa, babaye inyanda, wamekuwa uchafu, babaye ibihuri, yani hawakuzaa matunda, batabashe gutunganywa neza. wale hawakuweza kuandawa vizuri. Mwaka nuko wari witwa, Mwaka ulikuwa unaitwa hivyo. mwaka wa kabiri, Mwaka wa pili yule wa 2021 ya 2021, uwo mwaka wari mwaka huo ulikuwa ni mwaka wo kubasha gutera wa kupanda no gusarura. na kuvuna. Utarabashije kubikora, Yule hakuweza kufanya hivyo, yararumbishe, yeye hakuvuna kandi ntiyasaruye, tena, hakuvuna pia, kuko hari yaje ubutaka, kwa sababu kulikuwa kumekuja mvua, hari yaje ibihe byiza, kulikuwa nyakati mzuri, kugira ngo icyo ufite ili kile unacho ubashe kugitera, ili uweze kukipanda, ubashe kukibiba, uweze kupanda. hanyuma Alafu iyo opportunity bahati hiyo, urayitizisha, yani ukacheza nayo, urayikinisha, ukacheza nayo, umwanya urawukinisha, nafasi ya ukacheza nayo, urashira, mwaka ikaenda. udateye, Kama hujapanda, udasaruye, kama hujavuna, iriya ni opportunity, hiyo ni heri, iriya ni amahirwe, hiyo ni baraka, ni chance, hiyo ni ni baraka, amahirwe hiyo ni heri Imana ibisanye. Mungu ameleta. Iyo utabikoze rero, Kama ukutumia venye ilikuwa, umepoteza, ukuvuga ngo uyu mwaka ushize, nikusema mwaka uliopita abateye, wale wamepanda, ababivye, wale wamepanda, nibo babasarura ino myaka yose, yani hii miaka wanavuna. sema amen, Amen, atukuzwe makosi. amen. Uyu mwaka huu nayo ni indi opportunity, hii ni bahati tena, na amahirwe, hii ni heri, ni offre, yani ni heri, ni offre, yani ni nafasi, ni umwanya Imana itanze, ni nafasi, ni fursa Mungu ametoa. ngwino nkubariki, Kuja nikubariki, ngwino nguha imigisha, kuja nikubariki. niba uri mu gakiza neza, Kama uko ndani ya wokovu ako nzuri, gakiza wokovu hiyo, bahawe umwanya umepewa nafasi mbere y'Imana, mbele za Mungu, adeklare, yani uitishe imigisha, baraka zako, gahamagaze uitishe imigisha, baraka zako, ifungue imigisha baraka zako ibonerwa muri Kristo Yesu, ambayo inapatikana ndani ya Kristo Yesu. sema amen. Amen. Reka mbabwire Kristo rero, Wacha niwaambie Kristo ni nani. agakiza Wokovu ni Kristo muri twe, ni yeye ndani yetu. agakiza Wokovu ni Kristo muri twe, ni Kristo ndani yetu. imigisha yacu, Baraka yetu ni Kristo. ni Kristo. Wese cyo bari, Tumpe Mungu utukufu. haleluya, Haleluya. sema amen. Amen. Abafite Kristo Wale wana Kristo bagomba kugira n'imigisha iri muri we, lazima wawe na baraka kutoka kwake. ni ukugira ngo uyu mwaka Ili mwaka huu ni umugisha w'abafite Kristo, ni baraka ya wale wana Kristo, ngo bamugirane n'ibindi, kuwe naye na mambo yote. n'indi migisha yose imwuzuye. Yesu akuwe baraka zake. Muri Kristo Ndani ya Kristo harimo ubwenge, kuna hekima. uwo ni umugisha Hiyo ni baraka udasanzwe. si ya kawaida. Arababwiye
kugira mwiki ndio neno tulikuwa nayo mwiki risoza nilikuwa sijamaliza. Imana itekereza Mungu akifikiri imigisha ku muntu baraka kwa mtu irekurira mu bitekerezo inaiachilia kwa fikira, irekurira mu bwenge. inaiachilia kwa hekima. Iyo umuntu adafite capacity Mungu kama mtu hana nafasi, capacity yani uwezo mu bwonko bwe katika hekima zake, bwenge bwe katika hekima zake, bitekerezo bye katika fikra zake, aza yakira ivyo mu ijuru. hawezi pokea ya mbinguni. Sema amen. Amen. Sinzi ko nano naho nabivuze. Sijui ya kwamba nilisema Tagifu kizoja mu ijuru. hakuna pumbafu lile litaenda mbinguni, Kandi ntikizosha. na tena hata ungua, Kizashira gusa. ataisha tu. Kimwe n'inka. Ni sawasawa na ng'ombe. Inka ndizosha. Ng'ombe haitafanya makosa kuungua, Kandi tizaja mu ijuru. tena haitaenda mbinguni, Izashira gusa. itaisha tu, Izashira gusa. itaisha tu. Ni gifunuko. Hata pumbafu ni hivyo. Ugifite cyangwa uwo muvukana cyangwa bene wanyu bagifite nuko kwa. Kama una mtu ambaye hana hekima, hana akili kama familia yenu, ni hivyo, ataisha hivyo tu. Igifuka Tena pumbafu tigishobora haiwezi kwakira kupokea ibiva mu ijuru kuma kutoka mbinguni kwa Mungu, tibikunda. haiwezekani, Kuko Imana kwa sababu Mungu ivyire kurira mu bantu, yale anaachilia kwa watu, ivyire kurira mu isi ile inaachilia duniani zose yote, bica mu bitekerezo, pitia kwa fikra, bica mu bwenge. inapitia kwa fikra, kwa hekima. Imana yohereza Kristo, Mungu alipotuma Kristo ntiyamurekuye ngo atibuke. hakumwachilia aanguke chini, Oya, la, yamwohereje mu bitekerezo. alimtuma kwa fikra. Cyo gituma abamarayika bamanutse kuri Mariya, Yani ndio maana wa malaika walishukia Maria, bamumanutse atarasamina, walimshukia kama hajakuwa na mimba, barabimwumvisa mu bitekerezo, wakamwambia kwa fikra zao, mu bwenge. katika hekima Baramubwira ngo Mariya, wakamwambia, Maria, ndorogiye gusamina, utapata mimba, uzozara umwana w'umuhungu, utazaa mwana kijana, uzamwite Yesu. utamuita Yesu. Mariya ati bigute, Akasema, je, ndasamina gute? nitapata mimba kivipi? Nta mugabo, Mimi sina mwanaume, ndashaka. sijaoleka. Ikindi kandi Jambo lingine, sindasambana, mimi ni bikira, mimi ni bikira, none nzasamina gute? mimi nitachukua mimba aje? Malaika araso aragaruka, Malaika akarudi ambwira ngo Mariya, kamwambia, Maria, witinga, zisumba zose nguvu za Mungu zizagutwikira, zitakufunika, zimara kugutwikira zikipakufunika uzosamina, utachukua mimba, umara gusamina ukipata mimba uzozara umwana utazaa mtoto w'umuhungu, kijana. uwo muhungu Kijana yule uzomwite Emmanuel, umuite Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Mungu pamoja nasi. Haleluya, Haleluya! Mfalme, Biblia saya, amen. parigari da koko, Hallelujah. misikali ya domene fermia, wili wengine angulua kama kainus, luazi maida, asuruisi miti staffo mediras. Haleluya! Haleluya! Ayiya, Imana ibitekereje isi. Mungu akafikiri ulimwengu. Mariya baravyakiriye. Maria akachukua, Kubera uburyo bubahaga Imana, kwa sababu alikuwa kimcha Mungu. baravuga ngo sawoma, Akasema ndiyo Mungu. sawa izo mbaraga zisumba zose Hizo nguvu za mfalme zizatwikira. zinifunike. Bukeye izo mbaraga Asubuhi ziramutwikira. zikamfunika. Mariya yabaye. Maria akachukua mimba. Inda yaje Ilikujaje? yavuye. Ilikuja kutoka wapi? Yavuye Ilitoka wapi? mu bitekerezo, Katika fikra, mu bwenge, katika hekima, yaratibutse. ilishuka. Sema amina. Amen. Imigisha yose Baraka zote Imana ivubira isi, Mungu ambaye anatumia Imana dunia, ivubira isi, Mungu ambaye analetea dunia, ivubira abantu, yani inaletea watu, ayibi imanuka mu bitekerezo, inashuka kutoka fikra, imanuka mu bwenge, inashuka katika hekima. haleluya, Haleluya! Imana ibitabaye isi, Mungu akaupigania ulimwengu, ibitabaye isi, Mungu akapigania ulimwengu, Imana ibigiriye neza isi, Mungu akanenea vizuri Imana ulimwengu, ibihaye isi umugisha. Mungu akaibariki ulimwengu. Yesu aravuka, Yesu akazaliwa, Yesu avuka yaje akazaliwa akija mu bitekerezo, katika fikra. amaze kugera ku isi, Alipofika ulimwenguni, Yesu ashitse ku isi, alipofika nanone kandi pia akomeza kugira umugisha. akaendelea kuwa na baraka. Umugisha Yesu yaragira Baraka Yesu alikuwa nazo, ntabwo wari mu maboko, mu bigango. haikukuwa ni nguvu. Nta mbaraga Yesu yakoresheje z'ibigango. Yesu hakutumia nguvu,
oya La, Yesu yakoresheje imbaraga Yesu alitumia nguvu zo mu bwenge katika hekima zake, wariho imigisha yose ibonerwa muri Kristo, kwa sababu ndiyo baraka zote kupatikana ndani ya Mungu. imigisha yose ibonerwa mu Mana, Baraka zote kupatikana ndani ya Mungu, izitibuka mu mitekerereze, yani inashuka kutoka fikrani, izitibuka mu bwenge, inashuka kufikia katika hekima zako. Yisunga umunsi yinjira bwa mbere, Siku aliingia ya kwanza, sema amen, amen, sema amen, amen. yinjira mu rusengero, Siku aliingia hekaruni, gwafata umuzingo w'igitabo, akachukua Biblia, afata umuzingo w'igitabo, akachukua Biblia. iyo shusho nzanyibona n'ubu ndayigira, Ya- Imana yarayinyeretse, Yani Mungu alinionyesha umbo hili ile. musenga Imana tuzogira ibibanza byacu, Yani tuombe Mungu z'amakanisa yacu, na tuzoyubaka nk'uko Imana uwanja yabinyeretse yetu, tutajenga kama venye Mungu itogeye niyo aliniambia. noza mbigisha kino cigisho mukacumva, Yani siku hizo ni venye naweza wafunza funzo hili, tuzabikora uko byari biri, tutajenga kama vilikuwa, nuko Yesu yinjiye atora uwo muzingo, na venye Yesu aliingia akachukua kitabu hicho. umuzingo wabaga n'ukuntu wari wubakiye, Yani nabigira mu venye mutwe, iko kwa fikra zangu. iyo njusho, iyo foto, iyo ndayigira, iyo video, Hiyo video niko nayo. sema amen, Amen, sema amen, amen, tukuzwe Mwokozi, amen, ahimidiwe Bwana wa mabwana. haleluya. Yesu yinjiye Alipoingia atora igitabo, akachukua kitabu kitabu kiza kizana imbaraga z'amaboko, hakileti nguvu za mikono, yani hazileti nguvu za mikono, ziza bizana ibiga, haileti nguvu za kimwili. igitabo kiza kizana gukomera ko mu mugongo, Yani kitabu leta hekima, kuwa mwenye hekima. igitabo kiza kiganiriza ubwenge n'ibitekerezo, Yani kitabu ongea na hekima, kiza kiganira n'inyama n'amagufa, hakiwezi ongea na mifupa kwa nyama. inyama n'amagufa ati biza biganirwa Nyama mifupa haiwezi ongea na kitabu, haiwezi. inyama n'amagufa Nyama na mifupa biza bizimbishwa n'umutima yani inavimba kupitia njia ya ugali no guterura n'ivyuma, na kubeba machuma. ushaka kugaburira amagufa Ukitaka mifupa yako ikuwe strong, n'inyama, hata nyama zako zikuwe, wewe ukuwe na nguvu, bijya cyane, kula sana, ukule sana, hanyuma uje no muri siporo, alafu uende kwa gym exercise. nubikora ibyo, Ukifanya hivyo inyama zizobyimba, yani zibyara izindi, inyama zibyara indi nyama, nyama zitavimba zizae nyama zingine, inyama izaba ibyara iyindi kuri wowe, yani nyama itakuwa inazaa nyama ingine, Zurirana gutya, yani zipande zikuwe mingi, zurirane baguhebe, yani waone wewe sio mtu wa kawaida, amagufa akomeze, yani mifupa itakuwa na nguvu. ariko nushaka ngo ubwenge bubyibuhe, Lakini ukitaka unaone katika hekima, ushaka ngo ibitekerezo bibyibuhe, yani ukitaka fikra zako soma zikione, ibitabo, soma vitabu tofauti, soma vitabu tofauti, soma, fungura amaso, fungua macho, shira amaso mu bitabo, weka macho yako kwa vitabu, ubwenge buzabyibuha, hekima itanona, ibitekerezo bizabyibuha, hekima itanona. tega amatwi, Atega sikio ibintu by'ubwenge, kila jambo ya hekima, ikintu cyose utega amatwi tikizazanira uyu mubiri kubyibuha, kila kitu chochote utatega sikio hakitaleta kunona kwa mwili, kizabyara inyama hejuru y'izindi, yani hakitaleta nyama juu ya nyama, ariko kizabyara ibitekerezo hejuru y'ibindi, kitazama fikra juu ya fikra. ariko ko muranyumva, Munanisikiza? sema amen, Amen. mwakiri ibyo kurya byiza bivuye mu ijuru, Pokeeni chakula kutoka mbinguni, mkate wa uzima, yani sema amen, vuga ngo amina, amina, amen, haleluya, haleluya. amen. Yesu mwamara arasoma, Yesu akasoma, arabibwira, akawaambia ngo jewe mimi ndumvuye mu ijuru, nimetoka mbinguni, Mwuka w'Imana ndiho, Roho wa Mungu ako juu Mwuka yangu, w'Imana ari kuri nje, Roho wa Mungu ako ndani yangu, kandi araje kuri nje, na amekuja kwangu kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, ili niweze kuhubiri injili njema, abakene yani maskini, mumbore imbohe, yani niwafungue wafungwa, ira abantu umwaka w'imbabazi, yani niambie watu mwaka wa rehema, kandi nongere mbatangarize
Yesu yuzura ibitekerezo akajawa na fikra vy'Imana. fikra za Mungu. Ndio sababu alikuwa sema ngo sinkora ibyo nishakiye, akasema mimi sitendi yale ibyo data shaka, natenda nia ya Baba, ibitekerezo za data, mapenzi ya Baba, ngira kamere ya data. mimi nina umbile wa Baba, kamere y'Imana, kwani umbile wa Mungu. Sema amina. Amen. Ni mitekerereze, Ni fikra. kamere y'Imana, kwani umbile wa Mungu ni umutima wayo, ni moyo wake. nibyo nza kubabwira, Ni yale nitakuja kuambia. aho niwe imigisha, Hapo ndio baraka, niyo soko, hiyo ndio chemichemi, niyo soko y'imigisha, hiyo ndio chemichemi ya baraka Imana izire kurira ya Mungu. Wachilia uwo niwo mudege, hiyo, sasa ndio chemichemi, uzubasha kuvoma, ndio sasa mahali tunachota, tuvomera mu ijuru, inatuchotea mbinguni, twamara tukicarana imigisha y'Imana. alafu tunakaa baraka za Mungu. Kristo. Sema amina. Amen. Vuga ngo amina. Sema amen. Kristo Paulo aramwandika, akaandika, aravuga ngo niwe mbaraga y'Imana, akasema yeye ndio nguvu za Mungu, niwe bwenge bw'Imana, yeye ndio hekima ya Mungu. Haleluya, haleluya. abakiriye Kristo, wale wamepokea Kristo, bakiriye ubwenge bw'Imana, wamepokea hekima za Mungu, kuko imigisha y'Imana, kwa sababu baraka zote za Mungu ubwenge bw'Imana, ndani ya hekima za Mungu. abakiriye Kristo, wale wamepokea Kristo, bakiriye imbaraga z'Imana, wamepokea nguvu za Mungu. imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu si nyama n'amaraso, si mifupa na nyama. imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu ni Kristo muri twe, Kristo ndani yetu. haleluya, haleluya. sema amina. Amen. Ibisa ni imigisha, kile kinaleta baraka, ibibyara imigisha, kile kinazaa baraka, ibitengeneza imigisha, kile kinatengeneza baraka n'ubwenge, ni hekima, n'imbaraga, ni nguvu, kandi ubwo bwenge na hekima hizo bw'isi, ni si ya dunia, ubwenge bw'Imana, ni hekima za Mungu, imbaraga y'Imana, ni nguvu ya Mungu, ubwenge bw'Imana, nguvu ya Mungu, imbaraga y'Imana, na hekima ya ni Mungu Kristo. ni Kristo. Vuga ngo ni Kristo. Sema ni Kristo. Ya. Atukuza makofi. Amen. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Amen. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Haleluya. Ahimidiwe Yesu Kristo. Haleluya. Imbaraga z'Imana, Nguvu ya Mungu si abantu barebare, si watu wanono warefu, si n'abagufi, si wafupi, si abazungu, si wazungu, si abirabura, si wa black, oya, la, si abize amashuri, si wale wamesoma, oya. la. Imbaraga z'Imana, Nguvu za Mungu nimba uzishaka, kama unazitaka, zigira imigisha yose, ambayo zina baraka zote, zizana ibintu byose, zinaleta jambo ni lote, Kristo. ni Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Atukuze Mwokozi. Amen. Ubu nyine Kwa sasa twebwe ngaba, mwebwe aba, sisi hawa mubeshejweho naishi no kwiruka, kwa sababu ya kutafuta. murasohoka, Natoka ndagafata ibage, mtu anachukua, zanye nami ndio ilisababisha kugira ngo abantu bakoreshe imbaraga, ili watu watumie nguvu, kugira ngo barye, ili waweze kukula. ariko mbere hose, Lakini kitambo kile zamani, mbere hose igihe cya Adamu, hapo awali, siku za Adamu, nta muntu waryaga kubera ko yakoresha imbaraga, hakuna yule alikuwa akikula kwa sababu ya kutumia nguvu. ahubwo umuntu yaryaga Mtu alikuwa akila akoreshejwe n'ubwenge bw'Imana. akitumiwa na akili za Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ubu ngubu Siku hizi kubera kutagira Imana, kutokuwa na Mungu, kubera kubaho ndama, yaani kwa sababu ya kuishi bila Mungu, abantu babayeho kuvuga sepsi. yaani watu wanaishi kwa sababu ya nguvu. Niba udafite imfundo nyinshi zinini, Kama hauna mguu ule unaweza kutembea sana, tubasha kurya, hautaweza kukula. ubu nyine gushaka umuhungu neza, gushaka ni ukureba umukobwa ufite imfundo zinini. Yaani wa vijana wale wanataka kuoa ni kuangalia msichana yule akona nguvu. Niwe wiruka akirukangana imineke na za watermelon, Yule ataweza kubeba ndoo ya watermelon, ndaruhe vuba, yule hawezi choka, akazana ifaranga mugaki. analeta pesa mnala. Nukureba umuhungu ufite ibigango, ufite igituza, Ni kuangalia kijana yule akona nguvu. niwe wiruka neza, Yeye ndiye ataweza kubeba bagi ya vitenge. abe niriya muri Amerika twaturusha, Hata huko tunaenda, ni ukora neza muri kampuni akazana ifaranga. yeye afanya kazi vizuri katika kampuni hizo.
n'ibyaha byaduharibishije. yaani dhambi imetuharibia jina. Sema amen. Amen. Ariko kuba Kristo, Lakini kwa Wakristo Dufite umuryango w'umugisha. tuko na lango la baraka, dufite amahirwe, tuko na heri. ntabwo turya kubw'imiti, Hatutakula kwa sababu ya nguvu, turya kubw'imiti we, hatutakula kwa sababu ya nguvu, turya kubw'imiti, tuishi kwa sababu ya nguvu, turya kubw'imiti, tuna mali kwa sababu ya nguvu, ariko turatunga, lakini tuna mali, tugatunganirwa tunakuwa na heri kubwo kumenya Kristo, kwa sababu ya kumjua Kristo, kubwo kwakira Kristo, kwa sababu ya kumpokea Kristo. kubwo Kristo Ya Kristo n'ubwenge bw'Imana, hekima ya Mungu, imbaraga z'Imana, nguvu ya Mungu. iyo ageze muri twe, Akifika ndani yetu, iyo yinjiye muri twe, akiingia ndani yetu, arinjira namwe n'imigisha yose anaingia na baraka zote, ikurikiye ubwenge agira. yaani kufuata hekima zile. Haleluya. Haleluya. Yaravutse Amezaliwa, ngo avuke, alipozaliwa inyenyeri idasanzwe nyota ile si ya kawaida ibiraserutse, ikawa ikajitokeza, ibiraserutse, ikajitokeza. abanyabwenge ngo babone, Wataalamu akili baravuga inyenyeri, wakasema nyota hii, inyenyeri idasanzwe, nyota hii si ya kawaida. kandi inyenyeri Tena nyota hii iramanisha, iravuga ko hariho umwami, inamaanisha kuna mfalme, hariho umwami, kuna mfalme. kandi mwibuke hariho ubwami, Ukumbuke mahali kuna ufalme, hariho ubushobozi, kuna uwezo, hariho imbaraga, kuna nguvu, hariho udasanzwe, kuna mtu si wa hariho kawaida, udasanzwe. kuna yule si wa kawaida. Iyo dufite Kristo, Tukiwa na Kristo, inyenyeri tubaho, kuna nyota inakuwa kwetu, inyenyeri tugendaho, kuna nyota inatuangazia, turanga, kuna nyota inatuangazia, inyenyeri turanga. kuna nyota inatuangazia. Sinzi ko mwamwumva we, Sijui ya kwamba mnasikiza, inyenyeri, kuna nyota. iyo Kristo ari muri wewe, Kristo akiwa ndani yetu, inyenyeri ziranga, kuna nyota ya inyenyeri kuwazilisha, zibwira ubutunzi, kuna nyota inaleta, badari y'ubutunzi bugomba kuba, inaonyesha mahali iriyanga hariya, ni mahali pale, hari inyenyeri, kuna nyota izibwira ibiriho, yaani inaonyesha mahali ibikenewe byose, pale inatakikana, aho mugomba kuja, ni mahali mnataka kuwa, ni pale mahali mfalme yako. Haleluya. Haleluya. Abanyabwenge Wataalamu babamisinze Herode, babamisinze Herode, babataye Herode, wakampoteza Herode, babaramutaye, wakamwacha, babaramuretse, wakamwacha, baravuga ngo Herode takira umwami, wakasema Herode si mfalme tena, baje kubaza amakuru y'ukuri, wakakuja kuuliza story. siko hari wundi mwami, Mnajua kwamba kuna mfalme mwingine. Herode tibiki, Herode akasema hiyo ni nini? inyenyeri yakuvuyeho nta bintu biri hano, Yaani nyota imekuondolea, ibintu byose byagiye bigomba kuja aho umwami yavutse, yaani mali yote ni lazima iende mahali mfalme yako. aho umwami yavutse, Kuna mahali mfalme amezaliwa, kuna mahali mfalme yako. sema amen. Amen. Na uwo mwami ninde? Mfalme huyo ni nani? Ninde? Ni nani? Umwami w'ibintu n'abantu, Yaani ni mwisi n'ivyo mw'ijuru, ni mfalme yaliyojaa duniani na mbinguni. arabwira ngo nanje gati sinaribi, Akasema nami sikujua, lakini nokora, lakini hakuna kile nitatenda. itakibiranga, Kuna kitu kinaonyesha, kimenyetso kigaragara sinokizima, kuna ishara inaonekana. mwebwe ni mugende, Nyinyi mwende, nimumubona mukimuona mugaruke mumwira makuru n'azogenda, murudi na mimi niende. hanyuma Alafu asigara acura imiganda, akabaki kuandaa. umwami yabaye gahunda kindi no kugwana urushundi imbaraga agapfa ubwami, yaani mfalme amekuja ni kupigana, yule atazidi mwingine nguvu, yule atazidiwa atakufa. Mnashaka imigisha, Mnataka baraka, mnashaka imigisha, mnataka baraka, nimwakire Kristo, pokeeni Kristo, nimwakire Kristo, pokeeni Kristo. Kristo ni imigisha yacu, Kristo ndiyo baraka zetu. Baba mafata ibintu byose ibijya bari bajanye ntibigeze babihirikira ku mwami, Yaani yale walikuwa wamechukua hawakuachia hapo, babisigiye Herode, hawakumwachia Herode, amaso baravyikorera, wakabeba, barabijana, wakabeba naho Yesu mahali Yesu alikuwa, barabishika, wakamwekelea hapo. manemane, Uvumba na manemane na uvumba, izo ni ibintu by'agaciro ico gihe, hiyo zilikuwa vitu za zama na siku hizo. amakuru abageze kubungeri, Yaani historia ikafikia wachungaji, amatungo naye najeyo, yaani mifugo iende kwake, nabo bamafata amaturo, wakachukua sadaka, nabo bamabiruka, wakakimbia aho umwamari, mahali mfalme yako, nabo babashizeyo, wakaweka awandu tiwuzuye, hapo, si kumejaa. musumari ari umugabo umwe bita Obdodom, Siku mwingine ilikuwa mzee anaitwa ari Abdadom, umukene,
alikuwa maskini ariko kubaha Imana lakini alikuwa mcha Mungu. ngo yubaha Imana Akamcha Mungu, Imana iramutekereza Mungu akamfikiri, avuga ngo ngomba gutungisha Obed-Edomu. akasema ni lazima nimtajilishe Obed-Edom. Amaze yica akagabo kamwe kazi Imana ko ari inyendegenge Alikuwa akaua Uza, alikuwa anajua ni mtu Mungu ni mdhaifu. Uza ibiramwishe Uza akakufa. ashaka inzira yo gutambikira ngo aje kwa Obed-Edomu. Alikuwa sasa akitaka kuingilia Obed-Edom. Wakira Kristo Ukipokea Kristo, alizofa kugira ngo ibindi biziwa. yani kuna ile inaweza kufa ili mali ikuje kwako. Sema amen. Amen. Uza barapfuye Uza akafa kugira ngo Imana ibone inzira yo kuja kwa Obed-Edomu, ili Mungu apate njia ya kwenda kwa Obed-Edom. Daudi yamavuga ngo Imana irarakaye. Daudi akasema Mungu amekasirika. Imana irakaye. Mungu akikasirika, Kwirinda yo maraba, yani inaweza maliza watu. none sino ijana mu bantu. Kwa hiyo siwezi peleka kwa watu. Ariko ari Obed-Edomu Lakini kuna maskini ile atuiri ya hija anaishi kwa Obed-Edom, abiri ya nyuma y'umugi, yani anaishi nyuma ya mji. ni mugende muijaneyo Mupeleke kwake. abayigejejeyo. Wakampeleka kwake, Yagize iminsi nawe ariko ayisaba, lakini alikuwa na siku mingi akiomba. ibiri irashitse Ikafika, ngo yinjire. ilipofika Iyo gati yorakara ngo yice Obed-Edomu yeye haiwezi kasirika iwe Obed-Edom, kubera ko Obed-Edomu yakazayiramya. kwa sababu Obed-Edom alikuwa rafiki ya Mungu. Wewe ngo kenyerera mu kinyamabere, Bibi yake akajifunga, kenyera neza, akajivika vizuri. abana ngo nimwipange neza, nimba yarabaguriye uniforme. Akawaambia watoto wajipanga vizuri, Yari korari, yaragira korari, walikuwa wengi. nimwipange neza abana, Upange laini vizuri, abana baripanga, watoto se wakajipanga. n'abaturutse mu mutwe. Baba yake Amaze barayihimba, alafu akaiabudu, barayihimbaza, wakaiabudu, barayihimbaza, wakaiabudu. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Ubundi Yohana yarambwiye ngo papa, Ah, yarambwiye ngo daddy, Yohana aliniambia, dadi, ngo unafunganga siku gani? unafunga siku gani? Siku gani unafunga? Una fast siku gani? Au kuli? Alafu Ndamubwira ngo se uraushakira iki? nikamuuliza unataka nini? Nautaka na mimi sitakula. Aravuga ngo nawe ntazozarya, Na mimi nitakuwa nafunga. akavuga ko nawe azafunga. Sasa niambie siku hiyo. Nanje mbwira uwo munsi, Ndamubwira ngo ni Thursday. nikamwambia ni Thursday. Arambwira ngo na mimi Thursday sitakula. Akaniambia mimi Thursday sitakula. Sitakuwa nakula Thursday. Sitakuwa nakula. Nitakuwa naomba. Zaza nsenga. Sitakula. Sinzorya. Ubwa Yohana azakoresha igiturisho cyane. Iki kigize iminsi tugihindura. Hii iko na siku gikoreshe. Yohana azatanga amafaranga y'igiturisho. Yohana atatoa pesa ifunga, kwa sababu alikubali kwa kufunga. Mubazi faranga ndazibasigira zayo. Pesa ya Yohana nitawaachia. Bwana sifiwe, bwana. Amen. Bwana sifiwe, bwana. Amen. Abana babwira se ngo turaturuka hehe? Watoto wakambia baba yake tutaanzia wapi? Muraturuka hano. Mutaanzia hapa. Nyoko na waturuke hapa. Mama yenu apite hapa. Na mimi nitaanzia hapa. Alafu tuabudu Mungu. Hiyo ni sanduku la yarigeze. Hiyo ni sanduku la agano lilikuwa imefika. Hiyo ni sanduku yarigeze. Hiyo ni sanduku la agano. Wakaabudu. 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 Wakashangilia. Asubuhi Yerusalemu yose. Yerusalemu yote. Abahatibutse igitekerezo muri guverinema. Yani katika gavana kukakuja fikra serikali. Babatibutse mu igitekerezo. Ikaja fikra. Imana ibiti barekuriyemwe igitekerezo. Mungu akawachilia fikra. Ababwira ngo muje kwa Obed-Edomu. Endeni kwa Obed-Edom. Kandi muzamugenda. Na tena mkwe mkitembea buri gihe. Kila siku. Kandi uko mugenda. Mkienda. Muzamujana inka z'amariza. Mkibeba ngombe ambazo zimezaa mara moja. Mujana intama. Mbebe kondoo. Imfizi z'intama. Mbebe dume. Imfizi z'ihene. Na dume ya mbuzi pia. Mujani ifeza. Mbebe fedha. Mujani dhahabu. Mbebe dhahabu. Bintu z'ibwami byose. Yani kila jambo la kiufalme. Muzamugikoraho. Muchukue. Mujane muje guturira Imana. Endeni mkaende kumtolea Mungu sadaka. No. Uko ni Imana iri kwivibura. Yani Mungu alikuwa akifurahia. Yanezerwa gutya. Alikuwa akifurahi. Ikamwambia ngo Daudi oherezi inka z'amariza. Akasema Daudi tuma ngombe. Obed-Edomu natunga inka z'amariza. Obed-Edomu alikuwa na ngombe. Zibirayi n'amagondo n'amagara. Yani kila kala. Akamazi shorera zikama zishika kwa Obed-Edomu. Yani wanazibeba zinafika kwa Obed-Edomu kwa nyumba. Obed-Edomu akamagira ikiraro.
Obededoma anajenga nyumba ya akamagira ng'ombe, ikiraro hariya akamafata abashumba anachukua wachungaji nimuchunge ziriya wachunge ng'ombe zile, Agasaba agahimbaza. alafu anamwabudu Mungu tena. basubira kuyiramya Imana ikareka. Walipomwabudu tena kamubwira ngo ifaranga zose ni zizi, wakasema pesa zote zije, ifaranga zose zikama zizi, pesa zote zije, ifeza n'izahabu. fedha na dhahabu. Obededoma akazifata Obededoma akichukua akamashinga amaduka anaanza kuanza akazifata duka, abakozi akabashiramo. anachukua wafanyikazi, Abwira umugore n'abana tugume hano, akaambia bibi yake bagasaba watoto bakaramya bagahimbaza, wanaabudu tena, akabwira bagasaba kohereza wanatuma tena intama makondoo yamatunga mu mezi 3 katika miezi 3, bakore statistike y'igihugu y'abakire, yaani wakifanya orodha ya wa matajiri, baraharura abakire bari mu gihugu, wakahesabu matajiri, basanga Obededoma arimo. akapata Obededoma Obededoma, yamaba umukire wo mu gihugu, akakuwa akakuwa tajiri banavuga ngo kubwa. umukirega Wakasema tajiri kumweza akazi muri guverinoma. ni lazima apewe kazi katika serikali. Icyambere tumwereza akazi muri guverinoma, Jambo la kwanza yarakarushije Imana, Imana irarakaruka. alifanya Mungu asikasirike. Niwe uzi kugugwisha Imana neza, Yeye ndiye anafanya Mungu atulie, umuzamura aje muri Yerusalemu, muri kapitali. aende Yerusalema katika mji mkuu. Icya kabiri, Jambo la pili, azahembwa ahabwe umunyakazi n'umunyakazi tiyanditse demande gukora muri leta ya Dawudi. yeye hakuandika ili aweze kupewa kazi, baza bamusaba tukokweza akazi, walikuwa wakimusi tunaweza kupewa kazi, yamajana nano nugo bose bamabimukana na Kristo arabimuka, wakahamishwa hata na familia wote wakaenda. isanduku y'isezerano rirabimura y'amajana Yerusalemu. Yani sanduku la agano likawahamisha, Obededoma aratunga, Obededoma akawa tajiri, aratunganirwa. akawa tajiri. Bavandimwe bene data, Ndugu, Paulo akasema Paulo akasema yatekereje ko iby'isi byose alifikiria dunia yote zarindamu yiwe byose, yani alikuwa nia yake yote, abitekereza ko ari uruhombo, akachukua kama hasara ubutunzi butagira akagero, kwa sababu ya mali sio yana kiasi. kumenya Kristo, Ndiyo kujua Kristo, ubutunzi butagira akagero yani mali isiyo na kiasi ni Kristo. ni Kristo. Junction ni mwakire Kristo, Junction mpokee Kristo, abakristo ni mwakire Kristo, wa Kristo mpokee Kristo. Kristo ni ubutunzi butagira akagero, Kristo ni mali isiyo na kiasi, bukegwa, yani ni utajiri sio kiasi, uzobugera ngo buharure, hakuna yule atahesabu. ni Kristo ni ugira zose, Ni Kristo ndiye ako na mali Yesu na yote. Kristo atembera n'intumwa, Kristo akitembea na mitume wake bagera kuri douane, wakafika mahali bagera kuri douane barabwira tutashaka kwambuka hano, wakaambia wakifika kwa kuvuka kwanza mwebwe mutanga ushuru, umusoro, akaambia nyinyi kwanza mtoe ushuru. ta musoro muzamutanga, Hamuna ushuru, mwakuzunguruka gusa kuendelea kuzunguka hapa, mutanga umusoro, hamuna ushuru. muratanga umusoro no, Leta ushuru. Yesu se kwa byose muri byose, Yesu ni yote kwa mambo yote, ubutunzi muri ni mali. aravuga ngo sawa muturindire gato, Wakasema ngoja, abwira Petero, akamwambia Petro, ukano kunyara, endeni pale kwa kisima hefu hapa chini urobe kwa bahari, shunduraza uvue samaki, urafata urufi, utapata samaki. ufata urufi, Ukishika samaki ile ugwasamura kwa kinywa, uifungue kinywa, urasangamwo umusoro, utapata ushuru ule. uyu badusabye, Hiyo ushuru urabitse muri banki yacu, banki y'Imana ni urufi, yani benki ya Mungu ni katika bahari, tena katika samaki. abaragiye arafasha, Akachukua, alipofungua kinywa cha samaki arusanzemo, akapata ushuru yule, amabazana wakaleta, mwakiriza, chukua yako, barahujura. akaenda. Yesu ni Yesu, Yesu yateranije igiterane ku musozi utagira restaurant, yani alikuwa na mkutano katika mlima ambayo hauna hata hoteli. nao restaurant ku mukutano, agira umukutano ku musozi utagiraho restaurant, abe na nyamunyo murahizi. Yani Yesu alikuwa na mkutano, tamufumba, hakukuwa chakula chochote, tamufumba, hakukuwa chakula hata hadi matunda. Akahubiri, barawe barasonza, wakakuwa na njaa, abigishwa bamukoraho, yani wanafunzi warengeje amasaha, umepitisha masaa kuko turengeje amasaha, kama hivi tumepitisha masaa, umepitisha masaa, abantu barashonje, watu wako na njaa. Yesu arababwira ngo, Yesu akawauliza, mubareke turashonza, achana na wao, hawatakuwa na njaa. Yesu ari hano, wanaweza kuwa na njaa. Yesu ari
Yesu. Njaa yote mnayo ni kama hamna Yesu. Baramubwira ngo none bararya iki? Wakamuuliza watakula nini? Arabaza ngo se mufite iki? Akawauliza mna nini? Nta kintu dufite. Hatuna kitu chochote. Turi ku musozi twegereye n'amazu. Yaani tuko kwa mlima, hakuna duka twegereye. Hakuna duka. Ta mifumba fit. Hakuna hata matunda yoyote. Ariko Mana yo mwiza. Mfalme. Ariko kutembea na Yesu. Yesu tuwahiro. Yesu tukufu. Haleluya. Haleluya. Yesu arabwira ngo. Yesu akaambia. Tacho ni mwicaza abantu. Muketisha watu. Nimugira abantu bikundi wewe. Yaani watu wakae kwa vikundi. 12. 12. Nimugire batandatu. Wasita. Nimugire bane wewe. Mkoa na waine. Nimugire meza. Mkoa na meza. Mama arababwira ngo takindukira hapi yabe niyo coba gito. Wakasema akawaambia hakuna kitu iko hapa kama kidogo. Ngo hano hari umusore ufite ifizi 2 ni mikate 5. Akawaambia kuna kijana ako na samaki 2 na mikate 5. Nimumubwira hizana. Mwambie akuje. Yesu akaishukuru. Akakulisha watu 5,000. Yesu harimo ivyo kurya. Ndani ya Yesu mna chakula. Kuna chakula ndani ya Yesu. Winda ya urimo abantu 5,000. Yaani iyo nda wananiwe kuihaza. Hiyo tu ile mashindwa kuchindisha. Kuhemuye yakumaze. Imekufanya ukue yananiye Kristo. Imeshinda Kristo. Kristo wagisha abantu 5,000 mu gitondo. Kristo alishibisha watu 5,000. Iyo nda yawe irenza abantu 5,000. Tumbo yako ni zaidi ya watu 5,000. Irenza abantu. Tumbo yako ni zaidi ya watu 5,000. Iri mugutu muri mukuja mu cyaro ukabayo amezi ngabasenga. Yaani unakaa katika ushago unatafuta pesa kama senga Imana. Unasahau kuomba Mungu. Yanyu yarenza abantu 5,000. Yaani tumbo yako ni zaidi ya watu 500. Ayizo 5,000. 5,000 hizo za watu. Tibabaharuye bose. Hawakuhesabu watu. Tutanurenzi abantu 5,000. Hawakuhesabu watu. Abagabo gusa kababineza. Akahesabu watu kama wachama. Amen. Bazarura kababineza gusa. Alikuwa na hesabu kama hawa. Abagabo gusa benda abagabo baboneka benu tutuhonza bamwe tibabaharuye. Wengine wadogo hawakuhesabu. Na watoto. Abagabo bamwe bazaboneka ngabana tibamenye ko. Wazee wengine bazarura baretse. Walikaa kore pi. Wamama hata bado. Abagabo bigangu. Walikuwa na hesabu wazee wakubwa. Abagabo 5,000 niyo basabarya umutima nyine. Hao ndio wale walikuwa wanakula ugali mzuri. Kuko ikibazo cyari kwa rukurya. Shida ilikuwa ni kukula. Basare abagabo borya. Walikuwa wanaangalia mzee kama huyu. Abagabo borya. Wazee kama anaweza kuweza kukula. Abagabo 5,000. Walihesabu wakafika wazee 5,000. Abangaba abagabo bameze nk'abana. Wazee kama hawa ambaye hawana mwili kama watoto na wamama na watoto wako hesabu. Nda yawe yakugoye. Je, tumbo yako iliyokushinda inaruta watu. Iko zaidi ya watu 5,000. Pokea Kristo. Pokea Kristo. Pokea Kristo. Haleluya. Haleluya. Amen. Atukuzwe Mwokozi wa maisha. Amen. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Amen. Icho gituma umugabo Samsoni. Ndio Samsoni waro yitwazaga. Hakukuwa anabeba silaha. Hakukuwa anabeba silaha. Alikuwa tu akitumaini nguvu za Mungu. Alikuwa akitembea na Mungu. Alikuwa akitembea na Mungu. Akahura n'igicu cha Wafilistia. Alikuwa anapatana na kikundi cha Wafilistia. Mara kukigeramwo hagati. Alipofika katikati, hasi bagatora. Anachukua kidogo. Agakubita ibirundo n'ibirundo. Anaangusha watu wengi. Anaangusha kundi na kundi. Kundi na kundi. Kubera iki? Kwa nini? Yakazagendana n'imbaraga zima. Alikuwa akitembea na nguvu za Mungu. Imbaraga zima. Kana nguvu za Mungu. Azifite no. Tunazo. Ni Kristo mwana w'Imana. Ni Kristo mwana wa Mungu. Ugendana na Kristo. Ukitembea na Kristo, shinda mbara zose. Unaweza shinda vita zote. Unaweza shinda dunia zote. Tunasomye Paulo arandika. Tunasoma Paulo akaandika. Nani anajua hekima ubasha kwigishima ambayo anaweza kufunza Mungu? Kwa muzi kwitekerezaho. Nyinyi mnajua kujifikiri. Ninde nani ni nani? Muzi kugira maproche. Nyinyi mnajua kupanga business. Ninde nani? Ninde worushima. Nani anaweza kuzidi Mungu? Ninde wokugishima. Nani anaweza kumfunza Mungu? Akasema sisi. Twebwe habakijijwe. Sisi ambao wameokolewa. Tufite gutekereza kwa Kristo. Tuko na nia ya Mungu. Kamere y'Imana. Yaani nia ya Mungu ni bitekerezo. Ni fikra. Iyo dufite gutekereza kwa Kristo. Tukiwa na nia ya Mungu. Iyo dufite gutekereza tukiwa na fikra za Mungu.
tuba dufite kamere y'Imana. tunakuwa na nia ya Mungu. Kamere y'Imana Tena umbile ule wa Mungu ibitekerezo bya Kristo, ni fikira za Kristo, kugira Kristo muri wowe. kuwa na Kristo ndani mwako. Arongera yandikira Abafilipi, Akaandikia Wafilipi, arabwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. mkuwe na roho ile ilikuwa ndani ya Kristo Wa Yesu. mutima wari muri Kristo Yesu, Ile roho ilikuwa ndani ya Kristo Yesu, yari kamere y'Imana. yani ni nia ile ya Mungu. Arabwira ngo nimugire wa mutima wari muri Kristo. Mkuwe na moyo ule ulikuwa ndani ya Kristo Yesu. Nibwo muzaba mufite kamere y'Imana. Mtakuwa hivyo, mumekuwa na nia ya Mungu. Nimugira kamere y'Imana, Mkiwa na nia ya Mungu, muzaba mutunganiye Imana. mtakuwa muko haki kwa Mungu. Gusa na Satani, Kufanana na mwovu yule no shetani gusa n'Imana, na kufanana na Mungu ni mu bintu bibiri gusa. ni jambo mbili, Ni ibitekerezo ni fikra n'umutima. na moyo. Ugira uwe mutima, Uko na moyo gani? ugira ibihe bitekerezo. Una fikra gani? Nimba ufite ibitekerezo za Satani, Kama una fikra za shetani, nimba ufite ibitekerezo z'umwijima, kama una fikra za giza, ukagira umutima wa Satani, una moyo wa shetani, umutima mubi, wa mutima wa Baramu moyo ile ilikuwa na mzee yule Baramu na Baraki bashaka kuva mu bwoko bw'Imana, na Baraka akitaka kulani umutima ushaka ibiguzi, moyo ambayo inataka faida, umutima umeze nka Bayane na Bayambura, yani roho ni kama yani na Yambre, umutima wa Safira na Anania na Safira, moyo kama Anania na Safira, umutima wa kubesha, moyo wa kudanganya. uwo ni umutima wa Satani. Hiyo ni moyo wa shetani. Ariko abafite umutima Wale wako na moyo bari muri Kristo Yesu, yule ulikuwa ndani ya Kristo bakagira Yesu, ibitekerezo bya Kristo Yesu, wanakuwa na fikra za Kristo Yesu, barasa n'Imana. wanafanana na Mungu. Bavandimwe bene data, Ndugu, kugira ngo dusingire imigisha ili tuweze kuchukua baraka iri ibonerwa mu gakiza, ambayo inapatikana ndani ya wokovu, twakira Kristo, ni kupokea Kristo. kandi Kristo muri twebwe, Tena Kristo ndani yetu ni ibitekerezo bye, ni fikra zake, umutima we. ni moyo wake. Iyo umuntu aguhaye ibitekerezo byiwe, Mtu akikupea fikra zake, akaguha n'umutima we, anakupea moyo wake, tuba ukibaye wowe, hutakuwa tena wewe, uba ubaye we. umekuwa yeye ambaye amekwambia. Senga bamama baravukana, Senga, mama zetu ni sisters. ukuvuga ngo nje na Senga, Mimi na Senga turavukana, ni brother yangu. ariko umwe afite ibitekerezo bye, Mmoja ana fikra zake, undi akagira umutima we. mwingine ana moyo wake. Nofata umutima wanje n'ibitekerezo bye, Nikichukua moyo wangu na fikra zake, kabishyira muri Senga, nikiwekelea kwa Senga, akakura ibitekerezo bya Senga muri, natoa fikra za Senga ndani yake n'umutima wiwe muri, na moyo wake ndani kwake, akabinshyiramo. nawekelewa ndani hapa. Nubwo inshusho zidasa, Hata kama uso haifanani, mushaka muhindura izina Senga mukamwita Nteziryayo, Nteziryayo mukamwita Senga. hata mnaweza badilisha majina, Senga aitwe Nteziryayo, Nteziryayo aitwe Senga. Senga siriya nshusho na Nteziryayo si inshusho, Senga sio ile umbile na Nteziryayo si umbile. Hii ni ibitekerezo ni fikra, n'umutima. ni moyo. Sema amen. Amen. Kugira ngo uhinduke Kristo, Ili uweze kubadilika Kristo, nukugira ibitekerezo bye, ni kuwa na fikra zake ukagira n'umutima we, na kuwa na moyo wake. uzaba ubaye Kristo. Utakuwa Kristo, Kristo azaba abaye muri wowe, Kristo atakuwa ndani yako, azakora ibitangaza byose. yani atatenda miujiza yote. Paulo yarangije avuga, Ndio maana Paulo alimaliza aravuga akisema, ngo sinjuriho akasema siishi kuko nda bitekerezo zanje nkigira, kwa sababu sina nia zangu. sinjuriho Sio mimi naishi, kuko nda mutima wanje nkigira, sio moyo wangu unaishi, ni Kristo uri muri jewe, ni Kristo amo ndani yangu, kuko mfite gutekereza kwe, kwa sababu nina fikra zake, kagira n'umutima wari muri we. alafu nakuwa na moyo ulimo ndani ya Yesu. Akagenda avuga ngo si uriho, ni Kristo uri. Aya anatembea kusema mimi N'abantu si. bamubonaga bakavuga ngo iyi ni Imana si umuntu. Walikuwa wanasema huyu ni Mungu sio mtu. Cyagiye avuye mu nyanja. Alikuwa akitoka baharini. Bavandimwe bene data, Ndugu, Kristo ndazagira icyo akora atarinjira mu mutima wawe. Kristo hatatenda jambo lolote kama ajaingia moyo wako. Muhinduke Kristo abe muri mwebwe, Mubadilike Kristo awe ndani yenu, mugire kamero y'Imana, mkuwe na nia za Mungu. kamere y'Imana, Mkuwe na nia za ni Mungu, ibitekerezo bya Kristo ni fikra za Kristo n'umutima wari muri we. na moyo ulikuwa ndani Akira ijambo yako. ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Yesu abahe umugisha. Yesu abahe. Yesu awabariki. Muve hasigira dusenge. Musimame ili tuweze kuomba. Hanyuma ndasaba Naomba ko musaba mukihangana indi minota nka 10.